بێتری هەفتێ ساڵانە کۆمەکە بەڵگەنامە و ئەرشیفên dîrokî yên malbata bedirxaniyan û yên Kurdan bigiştî di nava vê malêda hene û hatine komkirin û parastin. من أبيدي هزر كركوبة تشتكي نية من أبي ملتها لازمها از بكارم باش ببارزم أبا تشتكي قلق قرنقة بومن چونكو وكو تدويني حمي وك ديروكا بدرخانية من رسمي بابيري خو آنية من رسمي مامت خو بابي خو حميها من كوم كريا ونتشتكي هيساني بو أباجي وسام الشرفي فرنسي دانمن سینەمخان کچا میر جەلادەتê bedirxaniye damezrênerî elfûbeya latîniya Kurdî û kiça Rewşen Bedirxanê û neviya mîrên Cizîra Botan e. Ew niha xwediya komkirina bi sedan belgenameyên cuda cuda ye. Di nava vê malê da belgename heye ku jiyê wê vedgere ji bo 105 salên beriya niha. أبا ناسنامة بابيري من أمين علي دلبيري دبيجة دولتي عليا عثمانية تذكر صدر فالبيري دبيجة كوريكية متوفي بدرخان باشا نافي بالبيري دينا دينا فيعني وقت تدبيني أبا 105 سال بيترة يعني عمري أبو ناسنامة Gelek heş guhdarîkirina stranên Kurdî dike û carobar jî stranan dibêje. لأيوانا لسربانا روجا شادي بخبلو خيس كسكو صور وزاري سبي وجوهري نشان ظفري أي خورتي كردار سلابي لكن سینەمخانە ڕۆناکبیر li dawiyê got ew niha mijûlê nivîsandina bîranînên xwe û yên malbata bedirxaniyan û Kurdan e bigiştî. Ez bîranînê xwe nivîsînim yani tiştên xweş hene û tiştên nexweş hene ne hêsaniye mirov bîranînê xwe binivîsîne çima gelek ez gehîştime vê emrî min gelek tişt dîtin tiştê xweş û tiştê nexweş وقتی تشتی نخوش مرov دنبیسینه gelek diqare. Têzanîn erşîf û belge wênê nava vê malbatê di hejmareka welat û bajêrên cuda cuda hatine veguhastin heya ku ji nav neçin niha jî li bajarê Hewlêrê hatine parastin. Wek Sînemxanê gotî zehmetiyeke gelek mezin dîtiye hetakariya vê yekê bike û belgenameyên wan bûne çavkaniya gelek lêkolîn û namên master û doktorayên gelek xwendevanan. Ehmed Zêbarî Dengê Emerîka Hewlêr